Dobro jutro svim gledateljima iz Prima salona na Jankomiru. Pozivamo sve da nam se pridruže u Prima salonima i na webshopu povodom Black Friday-a koji traje još tjedan dana sve do 30. studenog. Pripremili smo atraktivne cijene na posebno odabrane artikle kako bi se ostvarili do 80% uštede i opremili sve prostorije vašeg doma. Primjena bogata Black Friday ponuda predstavljena je u novom letku koji možete prelistati na našoj web stranici. Pripremili smo odlične uštede na tapeciran namještaj za dnevne sobe, različite kutne garniture, trosjede, dvosjede, fotelje i ležajeve na razvlačenje. Odabrali smo i posebne cijene za regale različitih boja i dimenzija kako bi svatko mogao pronaći što mu najbolje odgovara. Osim dnevnih soba, ponudom smo obuhvatili i blok kuhinje, a nismo zaboravili ni na spavaće sobe. Ako ste u potrazi za idealnim rješenjem za zdrav i kvalitetan san, uštede vas očekuju i na naše madrace i jastuke. Posebno je bogata naša Black Friday ponuda blagovanskih stolova i stolica u različitim bojama i stilovima po odličnim cijenama. Uštede vrijede u svih 59 Prima salona i na webshopu, pa vas pozivamo da iskoristite ovaj tjedan za opremanje doma po posebno atraktivnim cijenama. Black Friday donosi i veliko sniženje na Coco Maison dekoracije za dom. Nije prerano da potražite savršen božićni poklon za najmilije ili ukrasite svoj dom jer smo pripremili do čak 50% uštede na Coco dekoracije. Vidimo se u Primi.